नेपालमण्डल टेलिभिजन ज्याजो हसना छ लसको सेनाचना जी अनुसार के पाके जीको जीवन दत्तले है जी लिखे संस्कार संस्कृति धर्म अध्यात्म दया है चुनी तो के अनेक माध्यम दो संगीतीय माध्यम जिसा सब श्रद्धा पंका चुनी भजन माध्यम बाजा माध्यम थोड़ा सब साधना ख जिसा साधना नाचुनी भगवान प्रति या जीको आस्था व श्रद्धा व्यक्ति नाचुनी अहिले थोरै आस्था थोरै श्रद्धा यना विभिन्न संस्कार संस्कृति व परम्परा तन बने जावनी गुगो जीगो मृत्यु तक अन्तिम तक न जिलिसी दया है चुनी बाजा न छगु जीवको जीवन या छगु अंग ख सारा साथ थोके छगु संगीत प्यावेको ख अहिले संगीत छगु एकता देखा जुनीको छगु स्रोत ख संगीत छगु साधना या मार्ग ख छगु ध्यान या श्रद्धा या मार्ग ख थिथि थासे जी परंपरागत बाजा त सिने गुजिया जुया चुना अले थो सिने गुजिया थिथि जी गुरु पिना लगे जुया चुना दिएको चुला थोय चले बुलिना छगु बाजा सिनेजा जो गुजला धा बाजा सेनिजा जुगु ख अले बाजा खलया ना ख श्री नित्यनाथ शिवपुर बाजा खल अले बुलुया सम्पूर्ण भक्तजन पि छगु दगाठा अञ्चलको युवा पि सकले छगु एकदमै हर्षित जुया उत्साहपूर्वक वेक अप हुन्छ ठुगु बाजा को सिनेगु प्रशिक्षण दिगु ज्यासो ख ओकि बुतिका दिगु दला अले अनलिपा ब पूजा दका या पूजा नेपालमण्डल टेलिभिजन ज्याजो हसना पाके थौ वे पूजा छ जोजलपा दक्लिन आपा आठो बाजा खला यो हे विषयले ने थुगु शिवपुर बाजा खला श्री नित्यनाथ शिवपुर बाजा खला या विषयले बच्चा परिचय छ ब्याकिस र शिवपुर श्री नित्यनाथ बाजा खला छिसे लगभग छि आज पिन्छे लगभग 200 वर्ष पुरानो ख उलिना चले जुया वया चौख छि मालके चले जुया चौख ल ठुकेर छिसे चाहिँ न्याका चनजुला नापा छिके ढा टिमे बाँसुरी बेन बाजा लाखे ढके डुजुलका अब वे बाजा बजे पिछे चले ना वे छौ ये अले छिसे ना आइट कन्टिन्यू याना जना ठुक्सी चाहिँ ढा चाहिँ छिसे येले गुरु राजेन्द्र गुरु पाखे टया गुरु टया छिसे ढा चाहिँ कन्टिन्यू सेका छनु का अले मेयो बाजा त न कन्टिन्युअसली आथना छनु हजुर मेयो बाजा छिसे टिमे खी लाखे बिग्यु वो कन्टिन्यू ज्याजो बाँसुरी कन्टिन्यू ज्याजो अले थिथि कथा या छ ज्याजो जुइबले जात्र त जुइबले छिसन हामीले न सहभागी त केना चुनाको जुल थुबी सम्पूर्ण बाजा हजुर एकदमै छि लाखे न खछि स निक्तिनी जेठना दिल सुविशेषता दुले छियो लाखे यो चाहिँ यो छुडु छियो लाखे विशेषता यो छि चन्द्र भैरव यो डुट ह्याट ह्याट बे चन्द लाखे वो चन्द्र लाखे वो दाजकी जनि म छम दाया छम बाया टया उयो सुरु छे लागे टया टम ख अले सु पिनी र चन्द्र भैरव त परे सुया वसा चाहिँ इबिनिम ठठयल वाना ए
ठिपिङलाई ठय लय पनि ज्यादा ध्या चाहिँ इबी ठय मने भावना टेका इमदा आठे पिनी बिस्का छे पनि जियो वो चाहिँ धारणा ढुका वो चाहिँ मुख्य जियो विशेषता जुलका विशेषता जुलका छिठाउन चाहिँ स्वेङ लाखे जाउला हजुर हजुर अलि गुले गुले खट लाखे पिकाइ लाखे किन्यो चाहिँ छिजै ठो लाखे पिकाइ मेन गुण पुनि ज ख छिसे उखि ठना छि पुजैना बालक पुजेना नित्य याना पिका माउज्या छि मेरो टाइममा चाहिँ खासै पिकाइ मखो छु कार्यक्रममै जुल लासे छि छेमा फना नासै डेटा छेमा फना पुजेना चाहिँ पिका जुइगा ठौ बाजा पिकाको छौ पूजा यो दिन न जुल आ छम नाय जुको हिसाबमा ठुके ग्वालिना दिपी सक्षिदाना छौ सुबा बिमाल लाछ छि आ सुबा बिमाल लाछ छि 5 मिनेट ढक्क ठयु पाखे चाहिँ एकदमै मेहनत याना चाउँदु उके लागि एकदमै सुबा ढक्सी 5 मिनेट न छमेहाना गुलेन टुटी लिज न्याको मर ढक्याना न्याको दु न्यन्यन न्याको दु वे जुलिना ढक्सिना सुबा नाबी के मेजुली थना खलाबला या जोजलपा नाचु जल छि जिगुना सपना महर्जन ख बच्चा अनुभव निसे स्टार्ट या ठगु धा बाजा छिस सेका दिगु जुल अले थौ चाहिँ बाजा पिकना गु जलाला सगो एक्सपीरियन्स शेयर या थो सेक्यु झले यो पति अनुभव कनि माला थासा गथे द एकदमै यक्वे फर्स्ट अफ अल ढ्यारा चाहिँ छिरन गुरु राजेन्द्र उहाँ चाहिँ एकदमै जिगु नुग्लना चाहिँ यक्वे कुसुबा चाहेजु मलाई अले एक्सपिरियन्स झ्यामाडा चाहिँ एकदमै यक्वे न्याय बिस्न छ मलाई अले एकदम ठ्याउन झन् ठो ढाँट सिकेजु नि सिकेजु साना चाहिँ झन् ओसानो मेउ सिकेजु मासे उठे ओसानो मेउ सिकेजु माथे झन् इन्ट्रेस्ट झनै डया उठे हजुर अरु गुली दिन जगा चाहिँ थो कन्टिन्यू जला सेके तो दट 5-6 मन्थ तिर चाहिँ 5-6 मन्थ हजुर आज के सेका जनो 5 हजुर ओके छौ तरौपट्टि छौ एक्सपिरियन्स छिसक शेयर ना दिगु गु नास द्यथा नाप द्वाउनी महो तर आज द्वाउनी खन रहिपट्टि छौ वन छिस द शेयर ना दिगु जुल सुख हो अटे के ख वो चाहिँ छुरा छ नापा जी बाजा बजे पहिला बाजा बजे लेना से चले जुपटी ख मला वो चाहिँ गुल्ली बजे पि मिजपिला ग्राउन्ड जुए या नाटो जुल मिसमिटा रोके नाटो जुल गुल्ली झिरन गुल्ली चपी बजे पि तो नास दिया महंकै मरियावन हुंगला तर झिरन गुरुबाना याना छिपी आटो मिजा मिसा अनइक्वालिटी या मह डक इक्वालिटी ह डियर आइपी सक्स्तना छौए ख मला वो सक्स्तना छौए खौ ज्या ठो नियम त गुरुबाना टोडे याना जीबी मिस्पी मिजाबी सक्स्तना वो डियर है फर्स्ट टाइम थोए बाजा सिकेजुले फर्स्ट टाइम गुरुबाना याना जीबी ट्वाउनु थो रिभोल्युसन थो टाइम में तिनी होला हजुर आतिनी गुरुबाना याना तिनी हो ओके ल थ्यांक यू सो मच थो छगो गु ट्रेडिसन परम्परागत छौ सोच या त परिवर्तन या कुनै चीज अपुको चीज मको तर सोच या त परिवर्तन या एंगल धासा न्याको चीज न सम्भव जाओ वय भने खलबलाई नादले कुछ बाज खलबले याथन वेक जिनापति ट्वाया छम थकलिमा वेक व्यक्तित्व ख वेक लिसन बच्चा ट्वाया विषयले न खलबले या लगायत गन बज्र बारै थन जिपि वया चुनाको जुला अले बुलियाना थकवे इतिहास टु ओके विषयले न छु जानकारी क्या नान क सुरुवात या नाक छु क छु जगदे बहादुर छिउना बुटी बहादुर छिउना चाहिँ नाटे
बजरबारी नि से सुरुवात या चिसा ठं बजरबारी थन देखो याचना को जुल बुलु देव बजरबारा यो सु सम्बन्ध दु बच्चा के विषयले त्या बजरबारा यो थियो अब परम्परा ने थियो बुलियो जात्रा दिया जाउँथ्यो व जात्रा याद पाला सोमदो दियोपाला कचपालाले बेनिमन्दो छेपा दियोपालामा समय नका जसी त सकैसन जब जुकै त समय नका समय ने ढुन्डा आउँछन् दियोटे है अहिले खौ टिपे वया इंद इनसे खाऊ पिकया दियो पिकया अहिले दियो पिया मन्दिर स्वच्छ चाहिला अहिले लटो चाहिँ दाजुजना यहाँका दिशा चाहिएका अहिले खाऊ टिपे वया दियो ठना दिशा चाहिली दाजुजना चाहिली 1-2 घन्टा दाजुजना अहिले यानिया के होगा यानिया की बुनु चाहिँ हन्यु जात्रा जुल थ बजरबारी जात्रा बजरबारी जात्रा ये बुलियो जात्रा का मेन जात्रा है बजरबारी जात्रा का बुलु बस्ती बुलु थायो थो जात्रा विषयले कना दिल अले मे पुखु हैन छु जी बुलु देसे दुख बच्चा थुके विषयले बच्चा खला छ बजरबारी मेत दो न्याने वो मेत चाहिँ अनु लोकमानन धेरा अन्जन भो योगा अरे मे तो बोला थन छे मारा छ अले जैसे दोको मे दुबे दोको वया अले थन जानी छम पुजे जाना अले थन दोको फेर्नेया लगोनी हजुर इतिहास यो जुल धार्मिक कथा जुल सम्पदा कथा यो कोहे त अमीको छ उठा ख बुलु उकिया विषयले जानकारीलाई छित मेमेको जाजना अवश्य द ब्याचने को यासी आजकल चीजें लिया तो यार समझता ना सभी डालवा जोजुल बताइ जोजुल भयो थो थयको ज्याजु विषयले नि विशेष सेना थौ बाजा गु धाबाजा शनि ज्याजु या चंगु ख उकिया त पिका गु ज्याजु गु जल खल थौ बाजे थौ कार्यक्रम विषयले छु थौ कार्यक्रम दिने चाहिँ खासा चाहिँ पिकैले मखो चाहिँ बपजार गाडे दो बपजार याना चाहिँ पिका चाहिँ हाले मेवा दनि अथवा पिकिया चाहिँ ग्रो ढैठे न चाहिँ खे बावा सुसुतया चाहिँ बपजार याना चाहिँ सिरेको अले चाहिँ ठुया 1 मिनेट का हाले पिका ढागर चाहिँ या उठको थोले तुके विषय चाहिँ तो 5 मिनेट चाहिँ भर्छ मिले तुले चाहिँ तब भर्छ खुशी या उठका सेकेटी हाउ पि गुलिन दु एक पि आ जिला खना चुनो हिसाब थन युवा तय खना चुना तर थौकने विशेषना युवा तेके थगु थुजाउ कठय संस्कृति प्रति बच्चा कम ज्याउन खना चुना छारा छ थौकने गु टेक्नोलोजी ख थौकने हरेक कठय टिकटक वा सोशल मिडिया त थुजाउ कठय कम्प्युटरी जमाना बच्चा झिगु बाजा झिगु संस्कृति प्रति मन त्यो इन्ट्रेस्ट न कम ज्याउ विशेष न युवा त्यो चाहिँ जी खना चुना बुली चोपी युवा ते त चाहिँ गुल्टक थुजाउ कठय झिगु संस्कृति चाहिँ ध्यान दुको छ सुके ध्यान चाहिँ ताला चाहिँ आटोकने मोबाइल याना चाहिँ भर्छ चाहिँ एकदमै चाहिँ झिलका नाम ठोल मोटे दियो तो फुला फुला जिबी चाहिँ बससेको टाइममा चाहिँ ठोल एकदम मोटोका वो टाइममा चाहिँ ठो चाहिँ बाजबजरलाई चाहिँ सी बिड होला वो सीला चाहिँ ग्रुप छ जिम बिउका फर्स्ट लाबाट चाहिँ तरो सी बिउला जिमले वो टर्न चाहिँ yakna था सक्यो त्यसमा जिम yakne ठाका थाना चाहिँ वो सीका लहरका अब वो जुले चाहिँ थो बाजा दियो चाहिँ एकदम मोटो फुला फुला एकदम फुला फुला बाजे मोटो दो
ठगुरे चाहिँ मस्ता चाहिँ अहिले लर यो छुए मुर्गा भर्छ चाहिँ भर्छ थो लर चाहिँ जात्रा छुका बोला सिनाटो इमोरो ठा मासो अल बोया चाहिँ भागु भागा भुल गेला भागा बुया त ठा सौ मको अल जुले चाहिँ अल कठोसिन मला ढका जे अल मस्त सरा चाहिँ त सलैना कठो चाहिँ धासा सिन मला छि बुलले चाहिँ ढामर्ने तर डुलो डु चाहिँ अब ठाउ मोर्ने छि बुलले चाहिँ धासको डेक्यो ढका अल बुलले चाहिँ धासको सिन डेका चाहिँ अल चाहिँ मस्त सरा चाहिँ सलैना धासको डेक्यो पिन्छ नापा युपति गु अनुभव खब चाहिँ थौकने पिन्तन वे छगु शेरेना उनी कना उनी ला छिसा याना जना दिगु हजुर जिरो हजुर कजी पाखे दक्ले लिपा सुब्या बिमल लासा सकिस्तन छौ कथा सुब्या ब्या जे सकराना चाहिँ थो पासपुरी सकिसा चाहिँ गल्ला बिल डल एकदम सुब्या एकदम बालाका तर सम्झम दे गेर आसा चाहिँ सम्झम टकटक दे तर डल यो अब भावन टेम योगा वो भावन याला छि दाब बडे जिमका सकिसा चाहिँ थियो छौ ख दे हिजा याता सा छि भावन जियावी मिलन जियावी छि बाजार यो चाहिँ याका बजा चल्या फयो खामको सकले मिले चला चल्या फयो याका चल्या फयो खामको याम कोन लासा छि ठा छ ठा मैला निवल ठा मला अनि मन्डल माया मला अब विषयलाई चाहिँ छि यातो सकले मुना चाहिँ पासमे मुना चाहिँ याद रासा पासमे चाहिँ ठुलो सुबा भिडियो बालागे बालागा एक सुबा पक्का न म्यानेजमेन्ट जे अपुगु महो वना विशेषण थुजागु कथाया म्यानेजमेन्ट याला झने थाकु छाडासा विभिन्न कथाया सोच विभिन्न कथाया विचार त थुके लवावेफु अले उकिया त छगु कन्भिन्स ना हुन्यु उता छ ठिका हुनि पति व अपुगु खमहो कजी या भूमिका वेकनगु याना दिला उके नीति सुबा बिउसे खलबले नीति न सुबा बिया सुबा तकले नापा तन जिनास दिया हे न चला गुजुला पकन अले तुजाको कथया बाजा सिनिबले नास दिया यो हे छगु महत्व दैको क नास दियो देखा थैबले गुको ढख अले छिस त बाजा त सिनिबले सिकिबले नास दै त पुजाको कारण छ नास देरी छ नास दियो थाइ चीज तो म्युजिक यो चाहिँ छ गॉड अफ म्युजिक न थाइ जे बाजा सेक त मरेका मगापति दियो रुपमा जस्तै आखरी क सेक त ससमा जो मलाई आज चाहिँ जिम अयो सेक त हलमान अयो झिस माने चाहिँ झिस बाजा सेक त चाहिँ नास दियो चाहिँ आह्वान ना चाहिँ सेकियो अच्छा बुली खन्जेने आ बुली बुली से प्रशिक्षण सुरु जुगु ख बुली त गोमै साथु के चाहिँ सहभागी त के बुलीला ददा जी 5-6 महिना देर हुँला आसिसन त अन्तिम अवस्था भयो हुँला आज चाहिँ लछि भित्रै त बाबुजन याउँछ ल बाबुजन लछि भित्रै छ बिट्नु जी आज के चाहिँ पालकै प्रशिक्षण कालका 35 जना चाहिँ दुगा जम्मा जमिना मिस्टर दुगा जम्मा जमी 35 जना थियो तर पालकै इमसँग चाहिँ छौ ध्यान दिया प्रशिक्षण जब जो साय धाबाज थाना तर धाबाज चाहिँ नापान चाहिँ अन दूर जुल तर आपो श्याम बस्यो कि जब त्यसो न था खैला हेर्नुजी तर आटको था संरक्षण नाचौं पे बुलु निवासी त खगा ताले थो जाति विशेष थो बाजा थामा थियो अहिले छु नम्बर यहाँ यहाँ बाजा थाहा छु बाजा जात मरो जस्तै थिमे रायो अमेरिकनमा थाहा छ चाहिँ आहा रायो तिसँग चाहिँ मलाई तल्लो जातमा थाहा छ ए थो थाहा म यो झ्याप्टे जो के गन्चारो त झ्याप्टे ल्याचारो म लाम्टेसँग थाहा आ सितापखि रायो तिबटे थाहा तिबटे जम थाहा म थाहा होला म पनि तो बाजा गाजा दायो ये जिनेवारी बाजा तक्सिए ख दक्सिए हमेशा थाहा जो मलाई जिसन संरक्षण याको विदेश त या संरक्षण या आजमिन थन छियो बाजा गाजा त पर जिसन संरक्षण नाममा त बाजा दायो चाहिँ जाति दैमका हमेशा सेवसा दिन हमेशा थाहा जो दुली चोपी चाहिँ गुल्तको जागृत या चाहिँ उडु जागो थ या बाजा सेकिने त्यो अझ विशेष हैन सो युवा तेगु खल्ला ला गुल्तको चाहिँ इन्ट्रेस्ट कया छ गुल्तको चाहिँ जागृत जो ठुके अनला आछौ छ त खबर बोला जस्तै थेसेनो त्यसो खबर का छ त थाहा बाजाको मको त्यो बाजना सेनामनमा त्यही नुनु
प्रकारले डमरो डर बाजा विभिन्न बाजे बारे न इन्त थायो दुगा थायो बारे जब वो बाजे बारे अके यो परिभाषा त अके बारे ठीक न इन झन जागरुक ज्या जङ दुगा जिम्न वना सेन्यो जिमसँग गुरुतर मसितर तो दि मक्ता जिमसँग थोना सेना आउन्यो आ त्या आठो ता प्रेसिडेन्ट नगा जिमसँग मेयो प्रेसिडेन्ट झ्याका आउन्यो त्या चाहिँ याना जङ अनि प्लाम सपूर्ण पिक्न आया जङ दु इमसा तर इमन गुण नाउना जङ दु काटिके करेसन या माउन दु का जी फक्क जी याना बि होला जिन संसेक माउदै सिंगल जी से जिजो गुरुजी दको गुरुला मखो जिन संसेक माउदै आगा जी सौ दको सिंदो सेने जुल आसिमे बरो अघि बढेर जो जी चाहिँ दको गाली बि त्या चाहिँ आठ गुरुबिला दको टोल भरिए पुरा सौ चाहिँ तो के सेनी ज्याले लगे जाजौ दुगा इतिहास न लगे जाजौ इबि थो जात्रा पर्व न दको इमस संरक्षण नाचौ दुगा बापुजा हजुरलाई थाहा हुन्छ बापुजा टाइपले चाहिँ बापुजा दाइ म के बपुजा बची सिरो बोल र बची सिरो र चाहिँ बपुजा दाइ बपुजा दाइ आधिकारिक रूपमा चाहिँ पिटौँ बराबरका आधिकारिक बची सिरिया पिटौँ बराबर अथवा बपुजा यहाँ रुँगा पिने बाजा थाहा छ ल पिने अनुमति जुल अथवा पुरा याद चाहिँ सोगमा बिहा चाहिँ नासरिया पुजना सोगमा बिहा सिनकी एका 저거 परिवर्तन ख थन्डालको छिस 저 हया दिला बुली नास त्यो था मिस्तवन मजुले परम्परागत धारणा थन बुद्धया छौ ख तर गुरु राजेन्द्र महर्जन उकिया त परिवर्तन नाबिला आ मिस्तेसन गु नास त्यो ठ्या बना पुजया खौ थोप परिवर्तन गुख होला त जिम गुरु विशेष ना दो भगवान मिस्त जति ब्रह्मानी महेश्वरी जी गतप्याखमा विभिन्न मिस्त भिजियो मिस्त दियाख मिजन त भिजियो ख तर मिस्त चाहिँ झिस ठाउँै दिया चाहिँ झि समाजमा चाहिँ अंकुश दिया दो जस्तै रसवाला दिबले थे वो त यो विधिपूर्व दुगा तर इबि मिस्त तायो चीज आसी चाणक्य नीति से विभिन्न नीति से जी मिजन त सुया 4 गुना पदै छ इबि ज्ञाने न 4 गुना प बोले न 4 गुना प अले समाज चाहिँ इबि ठाउँै दे ताइथे चाहिँ इन त अंकुश देव किसिममा चाहिँ अन्धविश्वासी रूपमा चाहिँ थनवन मजियो ठी मजियो ए ढ्याटो जके खका तो गन चुयाटो मरका अगे तो चुयाटो मरका जी भुली चबिन दको सतके बारे कना फिका बिया था तो रूल ब्रेक जुल आ दको नासिदा गाम द खुशी का दको मिस्तमा खुशी अन चबि माबि दाजु किजा बि दकै खुशी का हजुर वे कथे जापिनी गुठो नुगु सोच अले तो परिवर्तन अवश्य ना आवश्यक जुहेजु तकले अन्तिमे आ शिष्य पिन्त अले ग्वालिना दिपि आइजे पि सक्छन गुरु राजेन्द्र बाके छ सुबेलिस आठो छौ छु दा सदाय मनो ते त गुली छिसन सयासी था वे उले टुटी सालियो जी जिनेवाटे यो टुटी सालियो अप बानिदो लाजना थकामा जिनेवाटे सुना छिना जमी लाजना थकामा जिता त छुलजको अब जस बोडो कि जिको लादा लदन मजियो त के हामी न दुगा गुरु पिसा छारा जी तल्लो जारी त बाजी सुना बियाका तल्लो जारी त जिसिना जिको लादा त लचले मजो हला याबिन्दु तर वो म हो हला याबि हला ज्याज नि थय लाने जिमा जिमस्ते त नभए दा बसेना जमिन थय लाने जो थयो उद्देश्य जो जी संस्कृति जीव त परम्परा माकित चाहिँ जिमा त्यहाँ चाहिँ थय त्यहाँ चाहिँ छिको फन्ने नेपालमण्डल टेलिभिजन आज हसन पाखे थौ छित बुलुया श्री नित्यनाथ शिवपुर बाजा खला वेक पिन्छगु धा बाजा सिनिजा अनजुया चोगु ख अले उकिया ब पूजा
या ज्याजो छित केना कुजला पकाना तुजागु परम्परागत बाजा झिगु नीति छगु तस्कहे महत्व जुना छगु थुकिया प्रिजर्भ या थुकिया त संरक्षण यागु जी युवा तेगुना लाते भया छौं जुला अले याना चंगु खना थिथि थासे अनेक थासे जी खना चना युवा पिहेट कि संलग्न जिया बाजा शेनिगु सेकिगु याना चंगुना जी स खना चना तछगु हर्षय खख अले सबु सम्मान न खख सम्पूर्ण वे कपि व्यक्ति पिन्त जी सम्मान न याना चना चा दासा वे कपि छ जीगु परम्परा या त जना चना दिगु दो श्रद्धा या त भक्ति या त निहने यका चना दिगु दो वे कहि त यको सम्मान लिसे गुरु पिन्त अझ विशेष दुनो कलनिसे सम्मान पिया चना अले लिसे परम्परा या खबल लासा विभिन्न खत वेफु गुली विकृति न खप्या वेफु गुली भिंगुन मभिंगुन खत वेफु गुली अंधविश्वास न खवेफु गुली श्रद्धा व विश्वास न खवेफु तर मुख्यतः जिगु चेतना या ज्ञान या त चाके मागु तन अवस्था दु अले गुली खत सत्य सुख उकिया त चिस जोसे अले तुजागु परम्परा या त तुजागु बाजा खल या त सम्पूर्ण जिगु संस्कृति या त वय सत्य लिसे चिस प्रिजर्भ यानाउन फेमा संरक्षण यानाउन फेमा धर्म व सत्य साथ कुलेन मतोतिमा थेगु तुछगु हसना बिउसे तकले अन्तिमे क्यामेरा पर्सन संजय तना यको सुब्याबियाछना अतेहे गोसा खला बुलुया श्री शिवपुर बाजा खलैतना सुब्याबियाछना गुरु राजेन्द्र लगायत सम्पूर्ण गुरुबिन्दन नमनियासे ज्यानु सके जफना जना थोतबा सुब्या